Zovem se Mladić Slobodanka. Rođena sam 1.10.52. godine u Visokom, opština Visoko. Živjela sam i radila u Sarajevu, bila udata, imala 2 djece, 2 sina. Radila sam u Famosu i bila sam vrlo zadovoljna sa svojim životom i sa svojim radom i poslom i familijom i sve. Po nesreći došao je taj nesretni rat gdje sam živjela u Krasnici. Krasnica je bila pretežno muslimansko stanovništvo, gdje je možda bilo otprilike, čini mi se, 30% Srba, možda 15% Hrvata, a ostali su bili muslimani. Nismo se dijelili ni na muslimane, ni Srbe, ni Hrvate, jer smo živjeli kao u bratstvu i jedinstvu, s obzirom da smo mi Srbi. Moram da kažem da smo mi zaista naivan narod i nama je jedino bratstvo i jedinstvo došlo nešto kao sveto. Dok ova druga 2 naroda, muslimani i Hrvati, oni su znali za svoju vjeru, za svoju crkvu i džamiju, djecu svoju sunetili, krstili, krizmali, šta ja znam. Mi jedini Srbi smo zaista bili vjerni komunizmu i, nažalost, moram da kažem ovako, ja potičem iz jedne velike patrijarhalne porodice gdje svoju djecu nisam prije rata krstila. Nisam bila član partije da bi rekla da mi je to bilo prepreka. Otac mi je slavio slavu, nikad nije prestajao i Božić i slavu i Vaskrs i sve ostale te religijske običaje koji idu, ali eto, ja jednostavno sam radila, možda sam, ne znam, nije mi niko ni branio, ali nisam djecu krstila. Kad je došao taj nesretni rat, onda se vidjelo da zaista ne pripadaš tom narodu. Ja nisam htjela da idem odatle, sam htjela da ostanem sa svojim komšijama, da živim, jer sam shvatila da nisam nikome dobro došla sa kesom u ruci. Možda roditelju svoje materi, jer mi je tata bio umro 1993. godine. Mama je živjela i brat u Kaknju. Brat je bio oženjen, moj brat oženjen sa Hrvaticom, imam divnu snaju. Ne mogu riječi da kažem za nju. Ali i tamo su isto tako bilo manjinski stanovništvo, je bilo Srba, pretežno su bili isto muslimani i Hrvati, da bi njegov punac, mom bratu Tipovu, i rekao da on treba da ide odatle i da nema mjesta tu. Imam brata jednog u Leskovcu, moja mama, moja snaja i njegovi 2 djece otišli su u Leskovac, gdje ni tamo nisu dobro došli. Ja sam shvatila da mi je najbolje da ostanem u svom stanu sa svojom djecom, sa svojim mužem, sa svojim komšijama, radnim kolegama, jer smo se pretežno svi poznavali, neko sa ulice, neko iz trgovine, neko iz menze, neko, radili smo tu, iz firme. To je ipak bilo radničko naselje gdje smo pretežno radili svi u Famosu, malo neko u tvornici bicikala ili čilimari na Iliđe, ali ja sam bila u Krasnici. Kad je došlo do prokletog tog rata i svega toga, onda često nestajalo struje. Prvo su mi obili stan i odnijeli video rekorder, to šiba. Nije meni bilo zbog tih stvari što je to neko odnio, jer vidi šta se dešava kod drugih. Srbi koji su otišli, njihovi se stanovi obijaju, onda pretežno popukne priča da je se tu našla arsenal oružja, da šta Srbi rade, našli su ovo, našli su ono, i normalno je to očekivati da će to doći i kod mene. Bilo je tmurno vrijeme, kiša je padala, kiša granata, zaista. Ja sam imala stan prizemno, moj stan obijen, odnesen je video rekorder i moj sin koji je sa mnom bio zarobljen, Mladen, on je došao meni da kaže kod jedne moje komšinice, jer smo mi vidjeli da nema tu života, nema šanse da se može ostati. Otišla sam kod jedne Dragice da bi se s njom posavjetovala da mi idemo na Vojkoviće gore, pošto je to vezalo Vojkovića i Krasnica, naselje jedno i drugo, a u Vojkovićima Srbi, ovamo su muslimani u Krasnici. I sad ćemo nas ćemo se skupiti nekoliko tih Srba koji smo ostali, bolje rečeno, naivni, ne znam ni kako bi rekao čovjek. Nije na mjesto tu. Shvatamo posle, ali kasno Marko na Kosovo stiže.
razmišljajući da sam dobro došla tom narodu, jer s njima ću podijeliti i loše i dobro i kako bude njima, bit će i meni. Međutim, oni su dokazali da ja njima ne pripadam, da ja ne trebam s njima, da ja ne trebam da živim taj život koji oni. Eto to, došli su, prvo su mi obili stan, ja sam prijavila, bila sam toliko naivna, luda, ne znam ni šta. Zvala sam krizni štab njihov, jedan je Haris Lokvančić bio u tom kriznom štabu, ja sam ga lijepo zamolila, jer je to bila generacija moje djece. Zamolila sam ga ovim riječima, kažem: Haris, sine, molim te, Slobodanka je na telefonu, stan mi je obijen, odnesen mi je video rekorder, nije to što je meni odnesen video rekorder, ako treba vi dođite, ja ću vam pomoći na tovar, to sve stvari što ima, ali ja nemam više, jednostavno nemam slobode da spavam ja u tom stanu, da prenoćim. A ušli su mi kroz sobni prozor, razbili su prozor, pa su ušli, a izašli na balkonska vrata. Tako da je on meni rekao da on to ne može doći, da to nije u njihovoj nadležnosti, da ja zovem policiju. Ja sam pozvala njihovu policiju, oni kažu da ja nisam normalna, šta da ja zovem policiju, za meni neki video rekorder, ne pada njemu na pamet da on gubi glavu za to, i onda sam ja zaista skontala i vidjela da sam ja na pogrešnoj adresi i u pogrešnom vremenu. Došli su na moju intervenciju, ponovo sam zvala opet Harisa, ali sam mu se opet molila, on mi je poslao kao neke, ne znam nija, došao je tu. Ja sad po imenu njih ne znam, neki Ciko, pa je bila jedna Alma Tucaković zvana Čičak, to je kao njihova vojna policija, ne znam nija. Pa je bio jedan momak koji je kod nas radio u bezbeđenju, sad mu se ne mogu imena sjetiti, znam da su ga zvali Rupa. Oni su došli, stali su meni pred zgradu i kako su ušli, a sad oni kao ulaze, ovako su ulazili u hodnik, pa iz hodnika je pravo su ulazili u sobu, a s druge strane u kupatilo, gdje je bila soba, razbijen prozor, zavjesa mi je bila pocijepana od tog stakla, kako je staklo palo, pa se tako zaustavilo. Oni su ušli, sad još uvijek ta Alma Tucaković, ona je bila komšinica od moje sestre Smilje, gore u Buničkom potoku stanovala. I ona kao družila se sa mojom sestričnom Mirjanom, od moje sestre čerkom. I ona kao: tetka, šta je to bilo? Ja još uvijek misliš da je neko došao, da je nekom je žao zbog toga šta se meni desilo, međutim oni vjerovatno gledaju šta još ima to uzeti. Naišao je jedan Done zvani, ja ne znam ni njemu kako ime, bio je snajperista u Hrasnici. I kako je to prizemno stan bio, on je vidio, zavjesa je bila odmaknuta i on je vidio da su glave, normalno vidi se, jel, bilo je noć, svjetlo je gorlo, među vremenu je struja došla i on pita šta je to bilo, Ciko, šta je to bilo? On kaže kao: evo jebem, ne znam, nija Slobodanki je neko stan obio, pa odnio je video rekorder. Ma šta se ima sekirat za video rekorder? Nije problem, ima video rekordera, daćemo je kao drugi. I on kako je ušao, u mene u predsoblju, velikoj predsoblji bilo je jedna komoda, s druge strane bio zamrzivač stajao, a na toj komodi je stajao telefon, fiksni telefon je bio. I on kako ulazi s vrata, mene pita gdje mi je muž. Ja kažem da je u mene momo otišao, momčilo, da je otišao u Beograd na operaciju. On kaže da ja lažem, da mi jebe mater četničku. Ja kažem nema razloga da lažem. Ako lažem ja, ambulanta vam je tu, a postoji njegov zdravstveni karton, vidi se da o kom se čovjeku radi, da to nije čovjek sposoban ni za rata, ni za vojske, ni za bilo čega. Nema razloga da lažem. Kao gdje mi je stariji sin. Ja kažem da je otišao u Vojkoviće, ovom jednom malom njegovom musliman je ispod mene stanovo, Eskovom djetetu donijeti mlijeko. Mlijeka da donese i nije došao. Da, vama kao svima Beograd posta blizu kao Vojković, kao i momčilo je u Vojkovićima, a kao ja kažem da je u Beogradu drugim riječima. S kim ja pričam na telefon? Kažem Done, nisam gluva, ne pričam ni s kima, i da pričam telefon je valjda da se priča, nije telefon za ukras. Onda mi jebe mater četničku, pokupi onaj telefon, razbi ga, počupa one sve žice, kaže pričaj sada. S kim sam pričala kao prije, ne znam ni koliko, 15-20 dana. Sestra sam moja zadesla tu, komšinica njihova iz Buničkog potoka, gdje su sami muslimani. Ona je jedina Srpkinja bila tu i njezin djevjer Savo Trnčić. Ostali svi su bili muslimani oko nje, to je
takav je živalj tu. I ona njih moli, pošto je znala svi, ona je već godinama tu bila, ona njih moli, nemojte, molim vas, Doni, nemoj, molim te, pusti Slobodanku, šta ja znam. On kao nisam tebe kao ništa pitao, nije ništa. Meni je ovako ispod prozora stajala teja peć, na to sam se grijala i Mladen se povukao, sjeo na tu teja peć. A taj Ciko kaže njemu, veli, slušaj ti mali, sutra da dođeš u 12 sati u krizni štab u Domu kulture, nemoj slučajno da te ja tražim, ukoliko te ja budem tražio, objesit ćete za muda na sred centra, na sred trga. Sad ja sam u tom momentu pomislila, mi smo se dogovorili da ćemo mi ići oko 9 sati, pa do 12 je već puno, mi ćemo u najvećem biti u Vojkovićima, ne reagujem ništa na to, kako niko ništa ne govori, on je vidio da, vjerovatno da niko ništa ne priča, ne reaguje, on je ustao i repetirao pušku i kaže, ne, neću ja tebe čekat sutra do 12 sati, sad ti sa mnom ideš. Ja kažem, Ciko, ja ne dam dijete da ide u ovo doba noći, to je bilo 11 sati. On kaže, kao nisam te ništa pitao i predavno. Svi su oni tu bili. Ja sam izašla na ulicu. Plakala, kose čupala sebi. Svi su muslimani bili u tom mojoj zgradi. Niko nije zavjesi odgrnuo da vidi šta se sa mnom dešava. Jedan trgovek bija koji je sa mnom radio. Kod nas je radio u kontroli, ja sam radila u sekretarijatu. Tako da mi se ovaj momak obratio, taj što je radio kod nas u obezbeđenju, taj Rupa, dao mi je cigaru, ja sam tada pušila, ne da sam pušila, nego sam cigarete jela. Dao mi je jednu cigaru i rekao je, Slobodanka, idi u kuću, ja ću ti malo ga pripaziti, ja ću ti ga lično dovesti. Za 20 minuta, samo kao da ga ispitaju kako je stan obijen. Oni su njega odveli, ušla sam ja i moja sestra Smiljka, ušla smo u stan, nas dvije same. I od straha ja više nikad cigarete nisam zapala, nego sam non stop kalemla jednu na drugu. Jer nisam smjela ni svjetlo upaliti, ni ništa. To, ne znam, u tome je počelo me da trese groznica, bilo mi je hladno. Imala sam neke vunene čarape, nađem, pošto sam bila bosi nogu, nađem neke vunene čarape, obujem od hladnoće i obučem jednu, zagrnem se nekom svojom jaknom, sestra ode donese jednu deku, drugu i ovako smo legle, jedna na jednu stranu, druga na drugu, pa smo se pokrle. I oko 1:30 na vrata neko lupa, izađem ja, pitam ko je, kaže vojna policija, otvorite. Ja otvorim vrata, njih su bila dvojica, donesoše mi neki papir da ja potpišem, ja nemam pojma ni šta je, pita ko ima s vama u kući, nema niko, samo smo nas dvije. Oni se razletli, jedni u kupatilo, jedni u sobu, jedni tamo da vidi ima li koga, nema nikoga. Kaže, pođite sa mnom, s nama obodvije. Kažem ja, gdje? Kaže, čeka vas, Mladen vas čeka u Domu kulture, tamo u tome kriznom štabu. Kaže, trebate doći kao da dam izjavu. A ja sam pripremila u jednu svoju torbu, ovu žensku malu torbicu, pripremila, eto, bar da imam da se presvučem za prvu pomoć, pasoš, zdravstvena knjižica, imala nešto novca, zlato koje sam skinula pa sam tu bila ostavila. Da ponesem bar to imam i eto, za prvu bar preslaku kad dođem negdje da ne tražim odmah da mi neko da da se presvučem. Htjela sam to da ponesem, on kaže ne treba ti ništa, ti se kao vraćaš kući. Ja sam obula ispred ulaza, obula sam bile su neke plastične papuče, to sam obula, sreća da sam imala opet, kažem, vunene čarape na nogama i oni su mene i sestru, njih dvojica, stavili u auto i odvezu nas u taj krizni štab. Kad smo došli u taj krizni štab u Dom kulture, tu su nam kad smo došli tu, povezalo su nam crne trake preko očiju i onda kaže, držali smo se jedna za jednoga, druga za drugog, za njihov rukav i oni nam sad komanduju, šta ja znam, idite ravno, pa sad dignite nogu, sad i stepenca i tako. Ja sam imala osjećaj da odem sve po leševima. Da li je to od straha, da li je to, ja zaista ne znam, ali sam takav osjećaj.
I kad smo gore došle, moja sestra, njena ta kćerka Mirjana, ona je udata za Hrvatom, za Perom Šutalom, zvani Ustaša. Bio je u njihovoj vojsci, u TO-u, u stvari, sa njima zajedno, sa muslimanima, jel? Onda dolaze jedni po jedni, to se opet kažem da se svi znamo, neko sa ulice, neko iz parka, neko iz samoposluge, neko iz firme. Jednostavno, to je naselje gdje se svi, radničko naselje gdje se pretežno svi poznamo. Dolaze jedni po jedni i pitaju kao šta je to bilo, šta je, ja svakom ispričam priču takvu, ispričam šta se desilo. A ne, nisam ja nadležan za to, eto ja sam da ti skratim vrijeme, doće neko drugi ko se pita za to. Pa dođe drugi, pa opet ja ispričam priču zbog čega sam ja tu, da se meni stan obijen, da mi odnesem video rekorder i da su me zatvorili. Jel, zatvorili me prvo dijete pa su došli po mene. Priča se ponavlja, tako cijelo večer, ali meni Mladena nikad nema, ne dovode mi ga. I ujutru dolazi taj Pero Šutalo, zet od moje sestre. Nekom srećom nju su oslobodili, da li je to zaslugom njegovom ili nečijom, ja ne znam. Uglavnom ona je puštana, hvala Bogu, neka je. Ali na nesreću opet je tragično završila, ubijena je u Hrasnici u svom stanu. Iako je sin oženio muslimanku, a kćerka je udata za Hrvata. Tako sam ja tu ostala, doveli su mi Mladena, onda su nam opet stavili te crne poveze na oči i meni i Mladenu, odvezali su nas sveli sa toga istog kriznog štaba, valjda ne znam zbog čega, nešto da ne vidimo, nešto nije bilo za naše oči. I onda su nas odveli gore na stadion. Tu su bile svačionice gdje su Famos fudbalski klub, gdje su imali utakmice, bile su tu svačionice i nas su stavili, mene i Mladena, u jednu svačionicu. Otvorili su jednu drugu svačionicu iz koje je izašao Slaviša Bijelica. Izašao jedan čedo koji je bio zalutao, ne znam kojim slučajem zalutao je išao kod svoje kćerke, pa kako je zalutao, ali se našao u zatvoru. Ne znam, ne sjećam se više koji još tu bio. Ratko Bokun koji je bio živio u Hadžićima, inženjer čovjek, ne znam da li je živ uopšte, pojma nemam. Mama mu je bila u Krasnici, živjela Anđa. 70 i nešto godina žena imala, šta je s njom bilo i to ne znam. U stvari sam čula da je nađena isto mrtva u stanu, a njezin, taj Ratko, došao je 1. maja iz Hadžića da posjeti svoju majku i on je kao optužen da navodi granate i ne znam šta je zatvoreno. Izašao iste iz svačionice, taj Ratko Bokun. Ratko Bokun, tada kad sam ja njega vidjela, on je imao na sebi, bilo je lijepo vrijeme, pa imao na sebi kratki rukava, je košulju imao i nema, vjerujete li, da nema nigdje dijela tijela da je to bilo, da to nije bilo kod bolije velike boginje. Kao da su po njemu sve cigarete gasili. On je sav u ranama bio. I oni su, taj jedan došao, bio je tu neki, tu što je valjda čuvao te stražar, šta li je bio, ne znam, nija neki momak koji je bio kratko ošišan, izbrijane glave, ofarban plavo i crna traka mu je bila povezana preko čela. Pucao je njima između nogu kad su oni izašli iz te svačionce i kaže da im jebe mater četničku, sad paste travu kao naši što pasu na Koševu, da su i Srbi kao to Bože zarobili. Je li to bilo, nije li, ja to nisam vidjela. I nas su stavili, mene i Mladena, u tu, mog sina, stavili su u tu svačioncu. U toj svačionci bila je jedna klupa i bio jedan ormar gdje su vjerovatno držali tu svoju opremu, ti igrači. Bilo je jedno armirano staklo, ovako kako je bilo vrata, pa je bilo jedno armirano staklo i ono jedno je bilo ovako malo razbijeno tog stakla i kroz to se staklo malo moglo vidjeti. Ono ostalo što je bilo armirano nije se kroz to staklo ništa moglo, nego tu gdje je to bilo malo razbijeno. Ponovo opet kažem da je to bilo radničko naselje, da se pretežno svi znamo i onda je pukla priča po Hrasnici kako su uhvaćeni neki četnici da se nalaze na stadionu u zatvoru, kao. I sad ovi dolaze da vide ko je, vide mene, normalno mene i vidi dijete. Ko me zna, neko me zna, jer sam
Nije se lijepo sada hvaliti, ali nije bitno. Bila sam, opet kažem, zadovoljna sa svojim radom i šta ja znam. I onda vidi ti, ona je snajperista, četnikuša, uhvaćena na žutoj zgradi, upravnoj zgradi na Famosu, jer je Famos bio razgraničenje Hrasnice i Vojkovića. Od tog svega nema ništa. Pa su me optužili da imam radio stanicu, pa su me optužili da isto navodim granate, pa ne možete vi, sad nije to uzeti ovcu pa vodat. Da vi navodite granate, da ona padne tamo gdje je musliman ili ne znam nija. Mislim, glupo pričat, ali dobro, ajde, moraju vam nešto naći. Ja. Tu sam bila i Mladen je tu bio i sad došli su neki, ja opet sad ne znam više, te sad ne znam, donijeli su mi arak papira, ovako A4 format, dali mi olovku i da pišem dnevnik rada svoga, kako provodi, kako sam unazad 15 dana, s kim sam razgovarala telefonom, ko mi je dolazio, kome sam odlazila, jednostavno da pišem sve unazad 15 dana, ne znam šta je bilo juče, ali znam šta je bilo 15 dana. I sad ja to ne pišem, ne znam nija, drugi dolaze, pljuju, psuju, djecu dovode, djeca pišaju po meni, pljuju me, ja sam četnikuša, ja ubijam njihovu djecu, ja ovako, ja onako, svašta nešto. Da bi ovaj jedan, opet ne znam ljude, sve ne znam, ne sjećam se imena, musliman, normalno, uzeo je, došao, nosi malo dijete od 3 godine, možda dijete ima 3-4 godine. Muško dijete i kaže, vidiš li ti sine, onu tamo četnikušu. Dijete jadno, šta dijete zna, jel ne zna normalno, ne zna ništa. Dijete gleda onako u njega zbunjeno, on kaže, bil ti sine nju jebao? A nemoj sine, to je četnikuša, ona ubija našu djecu. To su tolika ponižavanja, to je to. Mislim, čovjek koliko god hoće da ispriča neku priču i da kaže, ne može da vjeruje da je to mogu zdrav razum, da preživi, da je to normalno za normalnog čovjeka. Izgleda da nama postaje sve što je nenormalno, postaje normalno. Onda je to došlo već noć, pa da, ostaću ja kao tu. Mlade nam je odvode u drugu slačionicu. I sad on plače, jauče, bilo ovako se vrata, prozor je otvaralo na kip ispod te vrata, pa su gore bili prozori. I on se jadan izvukao, dopala oče da izađe, da pobjegne, neki ga je znao, nemoj Mladene, veli ostaje ti majka, tu nju će ubit. A on plače odatle, mama, molim te, hoću tebi, mama, ja samo čuti, Mladene, ubit će te čoveče, čuti. I ovaj mu kaže, Mladene, ti kako god hoćeš, ti ako odeš, nemaš gdje otići odavde. Sve su naši. Na kraju ne možeš živ ni izaći, nema šanse da izađeš, a mati ti ostaje tu i znaš šta će s nje biti. Tako da se on vratio, nema šanse da bi mogla ili zaspati ili nešto. Tu vam je sve, tu vam je mali prije toga dok nije još tamo prebačan jedno dijete od straha, hoće u nuždu da vrši šta će, gdje će. Nađe jedan karton, on je jadno uzelo, pa smo to uzeli, stavila tamo iza ovoga ormara, doće pa natjerat da se ili mažemo ili jedemo, ne znam više ni šta. Kad su njega tamo prebacili, u neka doba noći ja čujem da kaže, idu dvojica i kaže tu je ona. Polako sad dođem u čarapama do toga razbijenog stakla i poznam Peru Šutala. Zeta od moje sestre. Vidim da je njega neko još s njim bio, toga ne znam, uglavnom kaže tu je ona. I ja kako sam njega poznala, zovem ga Pero, on čuti. Pero, on opet čuti. Pero, daj mi cigaru. Tad sam mu sunce opsovala, on se vrati i dade mi cigaretu. I nije ih bilo. Otišli su tada. Ujutro, kad je došlo ujutro osvanulo, ide jedan policajac, stražar muslimanije, Gađo Senad. I kad je on mene vidio, čovjek je radio, ja sam radila u specijalnim transmisijama, a on je radio u vozilima. I bio je komšija gore moje sestre. A kad sam ja zvala policiju, on mi se javio. I sad on kaže, otkud ti po nesreći, tamo su me zvali Žuta, Mladićkom nisu vjerovatno mogli zbog Mladića, Slobodankom nisu zbog Slobodana Miloševića, tako da su me Žutom zvali.
Otkud Žuta ti tu, kažem ja, reko pa evo nigdje, reko nema, sad sam bila s njim zaista dobra, bili smo komšije i dobra sam bila s njim i ostao je do kraja je ostao čovjek. Kaže on, otkud ti tu, kažem ja, reko nigdje to Senade nema ko što ima ovdje, reko kod vas u Alinoj državi. Prvo te opljačka, pa te onda zatvori. Eto, to se meni tako desilo. Gdje mi je, reko, Mladen, kaže on, kakav Mladen? Pa bio je ovdje sa mnom prebačen i bio tamo, on vrati se, nema, kaže, vamo nikoga. A to veče čujem kako motorka radi. Sad ništa u vašem mozgu se ne može drugačije da razmišljate, da mislite, nego sam mislila da ga sijeku na komade, motorka radi, njega tu nema, više on se ne čuje da me zove, da mislila sam da je ubijen. Ujutro dolaze kampanjola, ta neka njihova, bez gore, bez krova. Sjedamo u auto ja, to auto, sjedam ja, sjeda Ratko Bokun ovako preko puta mene, taj Bijelica i Čedo. Mladena tu nema. Odatle nas voze u školu Aleksej Šantića u Hrasnici to. I sad kako oni dovoze nas, mi prilazimo ovamo, nas vode u školi je bio napravljen kao zatvor ispod stepeništa gdje su čistačice držale kante, partiše, metle i šta ja znam. Da jedan je bio ispod stepeništa, koliko može biti stepenište, pa dole ispod toga vrata su bila i tu su zatvoreni Srbi. Ja sam mislila da samo da smo mi tu, međutim kad smo nas dole doveli, to ima da vidite ko je i šta je. A ovamo, pošto sam ja jedina žensko bila žena među njima, pod drugim stepeništima napisano je kredom ženski zatvor. I tu su odvojili mene u taj ženski kao zatvor. Mladen kad je mene vidio, tada on jauče, plače, mene vuče na jednu stranu, ovi vuku na drugu. Ne može ona tu, ona će me ovamo i oni mene prebace u taj kao drugi zatvor. Nema tu ništa. Imate dole go beton i ja u tom prostoru, normalno nema ni prozora, ni ništa, osim ta vrata koja su normalno zatvorena. Nema, niti se umivate, niti vam ko daje da jede, ni ništa. I možete, jedino su rekli, ako kad hoćete u WC, onda pokucajte, doće neko da vas pusti, pošto je tu u školi je to bilo. Ja sam tu bila. Izujem onu jednu papuču, ne mogu više da stojim jer me zabolile noge, izujem tu jednu papuču i stavim jednu čarapu na tu papuču, dole sjednem, nema umivanja, nema pranja, nema ništa, ni jela, ni ništa. I dolazi meni jedna žena kojoj daju stolicu. Ja sam mislila da je ta žena došla da ona mene ispita zbog čega sam ja tu. I sad ja njoj pričam priču, kad sam ja sve njoj ispričala do kraja, ona u mene pogleda i kaže zašto to ti meni pričaš, ja nisam došla tebe da saslušam, ja sam isto privedena, ja, moj muž, Djevir i Svekar. Brigita Papučić, Slobodan Papučić, Duško Papučić i Mišo Papučić. Svi smo, kaže, privedeni. A ta Brigita je radila, ona je Mađarica, porijeklom, radila je kao medicinska sestra gore na hirurgiji i radila je za TO, teritorijalnu odbranu za muslimane, kao medicinska sestra. I onda su kao njih optužili da su oni razgovarali s nekim, ne znam, sa Iliđe, da su isto tako navodili granate i komplet je Papučića familija uhapšena. Osim Duškove žene Marice, Maca su je zvali, ona je bila radila za TO, pa je ona nije bila zatvorena, je ovi su ostali svi zatvoreni. A ne znam šta je bilo sa njihovom djecom. Slobodan je uspio izaći kad je pala granata, kad se pravio most na željeznici, na Butmiru. Tad je bio ranjen, uspio on pobjeći, ne znam koji, ne pobjeći, nego su i Crveni krst prebacili na Pale gore u vojnu bolnicu, a ovi Duško jedan ostao ovam, njega je poslao, on je poginuo na institutu kad je bilo. A Mišo je bio, razbolio se, bio bolestan, pustili su ga kući i umro je. Brigita je izašla, njoj je pomogao da izađe neki Šera, zvani koji je držao ringišpil u Hrasnici i on je njoj pomogao da izađe.
Tako da je povećavao se broj tih žena, bila je Brigita, pa je bila ova Ljubica Sladoje, ona je bila iz Kalnovika, ona je bila i u Viktor Bubnju, pa je bila jedna Ignjatić Božana, pa je bila Šarović Mileva jedna, pa je bila Šučur Milena, koja je imala je u Nedžarićima kuću, ona je jedna išla gore, sin je bio ranjen, išla je na Sokolac, vraćala se, međuvremenu je dat aerodrom, dat je na upotrebu ovim Umproforu, dotle su Srbi držali, pa su oni predali njima, ona je jadna pošla svoje kuće, pa je uhapšena, pa je bila u zatvoru. Pa je bila jedna Zora Koprivica, pa su bilo je ti žena, Medić, Slavica i ne znam koji su još, ako je već nisam spomenula. Bilo je par žena ti. Kad je god bio neki veliki srpski svetac, da bi bio Ilindan, usječenje glave Jovana, Svetog Jovana, kad bi god koji svetac bio, tad su Srbi najviše nadrljali i najviše u zatvoru bili. Bili smo u školi Alekse Šantića, tačno ne znam vrijeme koliko, posle su oni tu, imali su oni tu kao njihova opština je bila organizovala tu opštinu u toj školi, pa su onda nas izmjestili dole u garaže ispod nebodera, 2 nebodera ima, pa je dole to ukopano, dole su garaže sa 2 strane. S jedne i s druge strane su garaže, ispred tu je platov kako normalno može auta da se okreću, a ovamo sa desne strane kad ulazite u to, tu je bilo atomsko sklonište, tu je nekad tamo se znao zimnicu kad nabavlja za radnike svoje, to je znalo se tu biti da se, dok se ne podijeli ta zimnica, koliko je trebalo da stoji, ne znam, nija, krompir, pasulj, luk i tako te stvari, polutke i tako, šta je već nabavljalo se u to vrijeme preko ovoga sindikata. Onda to i u školi kako je bilo. U školi je ubijen najprvi Stramput Aleksa. On je bio iz Doglada, sa Vrela Bosne. On je ubijen 70 i nešto je godina imao. Tukli su ga u fiskulturnoj sali tamo do iznemoglosti. Dođe ovamo, samo ga dovedu i on umrije. Dođe njihov normalno, taj neki, ne njihov nego muslimano. Doktor koji dođe i ustanovi smrt, da je to prirodnom smrću umro čovjek. Kad smo otišli tamo u te garaže, ispod tih garaža, u stvari ispod tih garaža, u garažama smo bili, ispod nebodera, tu je mogu doći kogod htjeo, da istuče koga hoće. Ta vriska i cika i taj jauk, to se ne može opisati stvarno, ko nije preživio i ko nije to vidio i ne znam kojim riječima da se to ispriča. Ako postoji Bunoza Mirko, on je bio Hrvat, on je imao svoju vojsku, imao je svoji nekoliko vojnika i sad ne znam ja kako je došlo do toga da je on ubio jednog muslimana, vojnika iz Butmira i njegovu je glavu odnio svom komandiru i rekao da će završiti tako kao taj što je ubio, a navodno da je ga ubio zbog toga zato što je prodavao njihovo neko oružje koji su oni bili, on je bio njegov vojnik i onda to je bila kao opomena za druge. Jedini Mirko, on je bio, imao i crni pojas, u samici je bio, zatvorili su ga muslimani i zvali su ga kad treba da tuku, tamo su vodili u to sklonište, to atomsko, vodili su tamo da tuku, prebijaju, ubijaju, na Caradi ovamo dovuku. Kad imamo struje, muziku pusti da se manje čuje ta dreka i jauk, a kad nema struje, onda puste vodu. Tako dovezu, stave u čeliju iz koje su uzeli, čovjeka tu ga stave, on živi, posle toga slomaju mu kičmu, šta ja znam, zvali su toga Mirka Bunozu, da on, pošto imao crni pojas, da on tuče i on kaže, kad mi dovedete četnika, da ste ga uhvatili na Igmanu, problema nema, vi mene zovnite, ja ću mu suditi. Ovako što dovodite ljude, žene i djecu iz kuća i mene zovete da ja to radim, ja vam nikad neću doći, ni ću vam biti od pomoći što se toga tiče. Mirko Bunoza, on je bio, ja mislim, od Lištice, otud od nekud. Ne znam šta se s njim dalje desilo. Bio je prebačan tada
Tad je bio prebačen navodno za Zenicu u zatvor. Tako da su to bile jako, jako loše uslovi nikakvi. Živjelo se u te garaže, one su bile popola prepolovljene, pregrađene, pa je tu bilo recimo nas po 6, 7, 8 žena, gdje tu i nuždu vršite, i jedete, i pijete, i nema preslačenja, nema oblačenja, nema kupanja. Ja svoje dijete nisam vidjela 3 mjeseca. Da li vjerovali ili ne, bili smo pod istim krovom, ali se nismo vidjeli. Jedino kad idemo u šetnju, oni imaju posebno kad izlaze, to se napravi krug, možda jedan, ovako ispod tog, na tom je platovu bio jedan ovako sto, tu je bio upravnik Huso, on je bio upravnik zatvora. Pred njim stoje imena tih zatvorenika i prezimena i on stavlja ove crtice pored toga tako da znaju koga da biju, koga da tuku. I to je bilo iz dana u dan, iz dana u dan. Bio je jedan Mirko Vuković, on je bio od Foče odnekud. Tad u to vrijeme Foča gorila na sve strane. Nema komu se nije osvećivao i koga nije tuku. Oni su njega tukli, ja ne znam kako je taj živ čovjek i da li je živ uopšte i od čega je stvoren. Srbi su išli da kopaju tranšeje, oni su bili njihovi živi bageri. Posle je otišao Huso, ne znam gdje je Huso otišao, a došao je jedan Zio za upravnika. Odatle smo se preselili u zgrade, nedovršene Famosove zgrade koje su to bile, u toj zgradi sam dobili i mi stan, moj suprug dobio je stan u toj zgradi u koji nismo nikad uselili, ali zato dole u tim podrumima smo uselili se ja i moj sin da robujemo. Srbi nisu nikad bili pravi. Ako čute, problem je što čute. Ako pričaju, nema šanse da možeš da pričaš. Imaju one palce, udari po vratima da sav streseš. Udari nogom da sav streseš. Ako slučajno se streso pa ili jauknu, onda otvori vrata pa pita šta je majku vam jebem, zašto vrištite. Tako da nije nikad Srbin bio ni u pravu, niti je dobro došao. Ovamo kad smo otišli u ove ne napuštene, nego ove nedovršene zgrade, tu je bilo problema, pogotovo veći razmjera. Tu sam vidjela na Mladenu da je tučen, da kad god vidim ga, kad ga recimo, žene su obavljale posao, na primjer, kuple su suđe pa operu. Peru suđe ili nasputi flaše vode pa stavljaš pred vrata ovim zatvorenicima drugim. Tako kad vidi Mladena, on ima modricu negde, nikad nije htio reći da je ili istučen ili šta ja znam, on kaže da je na radu bio, kad ide na taj prinudni rad. Kogod dođe ima pravo da ga istuče, ali nije zaštićen je. Kad idu da kopaju tranšeje, na kamionu otvorene cerade, nema cerade, nema ništa, bilo kiša, bilo snijeg, bilo ne znam ti kako vrijeme. Oni su gore goli, tako i voze do Iliđe od Krasnice, to je negdje oko možda 3,5-4 km. Voze i tako da i probije taj vjetar, da se prehlade, a obavezno moraju da pjevaju pjesmu Evo bega polazi, iz Krasnice dolazi. To su mladi borci, Fikretovi dobrovoljci. Fikret Pljevljak je bio posle komandant 5. korpusa dole u Krasnici. Bio je ima i sudska presuda, jedan Lalčić Zajim koji me tuko, da ne kažem još šta, ima i presuda njegova, osuđen je. Dobro, podrazumijeva se. Osuđen je na 10 godina. Prvom presudom i drugostepena mu je skinuta, osuđen je na 6 godina zatvora. Sramotno. Zaista sramotno.
Da se tako može neko ponašati. A naši Srbi, ako je nekoga pogledao poprijeko, on je dobio 10, 15 godina i 20 i ne znam. Ne znam više ni koliko je, neće moći ni živi izaći odatle. Oni su doživotni za robovi. On će i biti tako, vjerovatno možda i ne znam da li je to politika, da li ne znam šta je, ali eto, ne znam šta nas sve tjera. Tako da je taj život nemoguć. Kad je došlo da sva sreća, pa sam, to opet kažem, sva sreća pa sam bila 366 dana, bilo je koji su bili i više. Onda smo došli, razmijenili se, došli smo na Iliđu ovamo. Moj sin stariji koji je otišao prije, on je jadan otišao, eto borio se za ovu državu i stvarao je i ne može niko više ovu državu da voli nego ja. Ja sam sve za nju dala osim života, a kamo sreće da su oni živi, da sam ja život svoj položila. A da je živi Slađan i da je živi Mladen, da su živi svoje djeci. Razmjena je bila 19. maja 1993. godine, a zarobljena sam 18. maja 1992. godine. Došli smo na Iliđu kad smo došli, 14. jula mi je Slađan poginuo 1995. A 1996. godine opet, ajde diži prvo mrtve, traže njima mjesta da bi našli živima. Slađan je bio sahranjen u Vlakovu, dole na Iliđi. Onda se čekalo gdje će se lokacija dati za ove borce. To je bilo pitanje da li će biti Pale ili Sokolac. I onda su odobrili Sokolac. Tako da smo Slađana eskomirali, gore ga sahranili na Sokolac, a mi dođemo ovdje u Novi. Eto, ne znam više šta da vam kažem, kad je to sve Bog nešto uzme, da vam kažem, Bog nešto uzme, ali nešto i da. Ovdje gdje sam sad, ovdje u ovom naselju, ovdje i pretežno su porodice poginuli i invalidi. I imam zaista divan komšiluk. Ne znam da li bi mi tako i braća i sestre moje bile, ko što su zaista oni, ne bi ništa ni uzeli, ni pojeli bez mene. Ovdje sam pravila neku, ne znam, bila je to garaža, pa sam, ajde, pošto nema dijete gdje da spava, tamo sam nešto pravila. Ne mogu zaboraviti ovoga malog Miloševića, Slobodana, zvani Boča. Divno jedno dijete, njemu je isto otac poginuo, pa vjerovatno zna kako je ta težina biti bez zaštite, bez oca. Tako da je on to sve, on i Rade, Maran, Zoran Prošić, svi su zaista tu pomogli da to oni urade bez pare i dinara. Da dijete ima gdje. Ja sa svojim skromnim primanjima ne mogu da njima sve priuštim da dam. Ali taj isti Boča, prvo Jadranka Prošić, 2 godine ona je vozila u školu bez pare i dinara. Nikad im nisam platila, a sad Boča vozi Slađanu i Srđana. On vozi ili ide na posao, a oni se vraćaju pješke. 40 maraka po jednom djetetu ja nemam odakle da platim njima ovaj prevoz. To su mi djeca od Mladena. I oni ništa nemaju od svog Mladena, od svog oca, osim ime i prezime na papirima, na dokumentima.
na ličnoj karti, danas sutra kad bude imalo ličnu kartu, još nisu do lične karte došle, ali imaju recimo na zdravstvenoj knjižici. Imaju ime oca da su Mladenovi. Ništa više oni nemaju od njega što je on bio zarobljen, niti ja imam što sam ja bila zarobljena. Imam papire, imam potvrdu da su me zatvorili, imam potvrdu da sam razmijenjena, imam sudsku presudu da sam bila tamo, imam, ne znam, sve to imam, ali neke nadoknade ja to nemam. Imam od sina, od Slađana imam invalidninu i imam svoju penziju koju sam ja radila 200 maraka. Imaju Slađana i Srđan imaju dječji doplatak. To imaju. Od toga živim, njih školujem i eto. U mene je Slađan, ovaj stariji sin, on kad je otišao je u vojsku i bio je u Prizrenu, služio armiju. Do tada, po nesreći, je to sve što će biti po nesreći, nisam znala Ratka Mladića. Ali u to vrijeme je bilo i da se čovjek ponosi s tim. Kad smo otišli na zakletvu, ja i moj suprug, kad smo išli Slađanu na zakletvu i sin moj, onda smo upoznali Mladića i njegovu suprugu. Bili smo zajedno i u stvari Slađan je upoznao, bio imao nešto napad slijepog crijeva pa je bio u bolnici. Kad je on obilazio te bolesnike i pitao otkud si ti Mladić, on tako rekao da iz Sarajeva. Kako iz Sarajeva, nemoguće, jer Mladića u Sarajevu nema, Mladići su iz Kalinovika. On kaže da, moj veli džed je iz Kalinovika, kako se zove tako i tako, pa mi smo kao rod. Onda došlo je vrijeme nekako da već su ovi 90 i 91. na 92. Već to počelo i gužvanje i neće u vojsku i muslimani su svoju djecu izvlačili iz vojske. Onda kad je došlo do smjene Mladića i Kukanjica, onda tad su i počeli problemi moji i ovi teški dani koji su me zadesili zaista. Mada sam ja mislila da bez obzira, taman da ti je brat, da je ne znam ti ko da je dijete rođeno, ne možeš ti utjecati na nekoga, niti neko na mene, ali eto, ja sam platila ceh. Što sam ja platila, neka sam, ali mi je žao djece. Djece nemam, muža nemam. Imam to unučade. Imam fine komšije. Stvarno. To se ne mogu. Imam brata, hvala Bogu, imam njega, imam od brata djecu, imam sestru, pomognu koliko mogu. Skromno je to sve, ali eto, ono stara poslovica, teško piti čekajući iz sela začnu, ali dobro dođe šta god i koliko god. Hrasnički logor. Oj, hrasnički zatvore u tami, tu prolaze naši dugi dani. Dugi dani, a još duže noći, mili Bože, ima li nam pomoći? Oj, tamnico od 9 kvadrata, bez prozora, samo jedna vrata. U tamnici odoše nam oči, a od vlage odoše nam kosti. Jaoj, moja lijepa mladosti. 92. 18. maja zatvoriše mene i mog golubana. Moje dijete od 15 ljeta, mili Bože, kome ono smeta? Maloljetno ništa nije krivo, ali je srpsko. I mladić je bio, te je zato godinu robio. Ujutro, kad idu šetati, upravnik Huso pogledom ih prati. Pred njim spisak zatvorenika stoji. Svaki stražar cedulju dobije, tako znade koga će da bije. U sklonište odvode ih tamo, polumrtve dovlače ovamo. Od vriske se ostati ne može, spasi Bože što se spasit može. Majka, Slobodanka se zvala, sa sinom skupa robuje do kraja. Razmijenjeni 19. maja 93. u proljeće.